Want to see how I can work with you to meet the Nigeikaro-ini kia mwanya na kiria mworoto wakio ni gucarania na njira cia guthairira mwana wa Airitu kaunti-ini ya Kiambu na uria ukoretwo ari haceke muno guoka ni ciiko cia gukua nda mari anini muno mahinda-ini maya mari thiini wa micii. Thiini wa giikaro giki na kiria gitafanitio rungu rwa murugamiri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu no ria nowe muikari giti wa ikundi kia bunge ya atumia athure bururi-ini nikio kewopa niwe Gathoni wa Wamuchomba nikiwithanirie kunyitanira hari uteithiriria wa ciana ciothe cia kaunti ino ya Kiambu na iria ciohete nda na njira ya gutigirira ati ni ciathie na mbere na mathomo macio wona ciakorwo ikirikia mutaratara uyu wa kuhoka. Mimi kama kiongozi ambaye amesimamia shirika la wamama la Kewopa na pia kiongozi ambaye amechaguliwa katika kaunti hii ya Kiambu kama mama, lazima nipatiane leadership katika maneno kama haya. Na leo tumekubaliana ya kwamba tutashikana, tutafanya kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba hao wasichana ambao wako affected na hili janga la teenage motherhood, tutawashikilia kuhakikisha ya kwamba wakishapata watoto wataendelea na masomo yao. Na niguo gutigirira mubango uyu ni wakinyanira Wamuchomba ni uritie maabitha othe a ikundi ici thiini wa kaunti ino ya Kiambu meke mituki hari gukurana na kuoya ndari ciothe cia ciana ici na iria ihutitio ni undu uyu kuona ino noyo njira iria ingitigirira ati ni ciakorwo igiteithika. Hawa viongozi ambao wamesimamia sub counties wataenda katika kila sub county kuhakikisha ya kwamba hao watoto wote wamekuwa identified na tumetengeneza database ya wale ambao wako na haja ya kusaidiwa. Tumekubaliana pia ya kwamba tutahakikisha ya kwamba mashule ikifunguliwa mwaka ujao majaliwa, hao watoto wote tutahakikisha ya kwamba wameresume shule. Makiria mao areta njira ya guthairira airitu aria matahurĩtio ni thĩna ũyũ thĩinĩ wa kaunti ĩno. Wamuchomba nĩaugĩte nĩmekwambĩrĩria mũtaratara wa kũheana motaro harĩ ciana ici kuona ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria harĩ kũhĩta ciĩko ici mũno makĩria arĩ nĩ iria cia kuoha nda harĩ airitu aya cukuru. Pia tumekubaliana ya kwamba tutaanza campaign kama tumeshikana sisi wote, shirika la walimu, shirika la wazazi, shirika la makanisa na pia hata viongozi wa mama ambao wako katika na county assembly na national assembly. Tutashikana sisi wote tuwe na kampeni moja ya kuhakikisha ya kwamba wale ambao hawajapata hiyo shida ya kuwa na mimba wakiwa wachanga tumewazuia wasipate, na njia ya kuwaongelesha na kuwapatia mawaidha ambayo wanataka. Maino wake muikariri giti wa kiama kia aciari kaunti-ini ya Kiambu nwe Samuel wa Jema ni athingatite aciari manyitanire na mutaratara uyu rungu rwa utongoria wa Gathoni wa Wamuchomba kuona ino noyo njira na iria ingiteithiriria guthairira mwana wa Airitu hari mathina maya ma wohi wa nda muno makiria ari thiini wa miaka ya unyinyi-ini. Na kwa hivyo tumeahidiana sisi kama wazazi wote wa Kiambu, wale wote wanasimamia mashule na mpaka county level, tutafanya kazi pamoja na hawa mheshimiwa na ili tuone hii mambo yote tumekomesha. Tutaanza kuengage wazazi wetu na ili tuwafundishe mambo ya parenting na kila mzazi achukue jukumu yake kulingana na vile inatakiwa. Ikinyukia riri ria atongoria ya kaunti ino ya Kiambu riukitio riri kaunti ino ikoretwo ari imwe ya kaunti na iria ihutitio makiria ni thina uyu wa airitu a thukuru gukorwo makioha nda muno mahinda maya thukuru ihingitwo ni undu wa kiagago gia COVID-19. Gikuyu TV hwaini Jeta Kamau Wanyaguthie.